he vir het van vroeger naar ik van. My next question is actually to the chairman of the PC, Mr. Speaker. She complains about what you've put down here, because she should answer the question. No, I'm sorry, but the questions are directed to ministers, and the minister will then ask the chairperson of a select committee to answer on their behalf, just like we've been doing with reports, etc. Well, the question is, have all the recommendations of the committee that was presented and accepted at budget time earlier this year been implemented? If not, why? You can pass it on to the chair. Talia. Oh, sorry. I think van no maar relief van die. We gaan kijken PC ke relief van die. Hanga horo turu ke fono ek pure van die man. Hanga horo turu to nonoanga ke domena ne ko kisia elo turu palata e fono yo non ki ke dosie. Si hy voor mena no kisia he fono hanga tek me ke fono hanga fai tupi ke dosie. Voor mena na kai me ke hanga na kai tupi. Porque na raiva empurrada que deu certo. Fia hema nei como é que vir het fono mo PCC que koper na ta. Hoe braho ne chair PCC e manako e maharo vir het fono haho. Que meio de reports que me que mo tudo que fono mo que CIA do na rua het fono ja. Kan nog hier nee fono is. Kai fia hema nei. Hou koper na ta me PCC me que CIA e tau mena no palata que koper na ta me deu certo. We can see I focus hakau him the cow PCs be here and it took him the cow yet. Kehero to the horse. Look if you fear ha pogisio, quora the dwaini, get those be here, quora the dwaini, can on way to get the who have fun ha, quora the dwaini for the fun ha, can on foki hero to the whole tuck. Moeki see I, where how fe get the tupi more for the fun, but take it for Connie. Hier van mijn man gelaan tijd mee gaan hoe maar ik van vroeger. Bedankt meteen. Kau fotun fon kau foki he pam talang he kipuli he tupu palimia hanga we ke hu he lilifu mai ko tungani fotu tale da tolu ni nei he fotu talang he mata foto fono kala talata la lafi long ke papatupi amana kila he komisi hanga ke papatupi ke ngahua ke liu ke nono ke to recommendations here he komisi ne ko tuku ai ke he mahina ha uni ulai he ngahu ni kamata he tolo foto talanga ke papatupi amana ke fo ke liu ke nono to ke to recommendations here ko hopu ki fe moe liu fo ke foi hokotaki mai ke he fono ke puli ke tau fono I mua kai ko yo ke ko ha ko ke liu fo ko ha ko fia ia e ngahua he public expenditure committee mo e umoi la ia e tau ngahua he komisi ki lata fono ke puli ne fo e awe fo la hi he tau tali ko moai falo tali le mamnaki ke moai ke falua a tawahi mua I pia foki ni mo tautolu ko a hautaka mai ai ke ngā nei we vetu da lo pepa tautolu ki tua ke lata mo e tau kupurenga lo pepa ke waki ka li liu tautolu ki ai Mr. Speaker, this first motion that I've got there, can I just get an understanding that the Nuan land is land that's held in trust by the government for Nuans, but Crown land is land that's been given to the Crown for a specific purpose or been taken by the government for a specific purpose? Is that Crown land? Yeah, but Nuan land is invested in the Crown
but it's not Crown land. But the land that's given to the Crown or taken by the Crown is Crown. And I just wondered if the Minister could ask Koita. Mai kina kai he lilifu he ikipuri kasana holo ke lang matei mai huhuia he mana ko ke bo ta ha mang sikai ke pihia wa uta ke he dei ha na. Is that right, Mr. Coe? Once you know that understanding, you're gonna take your motion out. Defer. Ai lo ma foto no fono, mo fe ne mo ai ki pure. E ko tofa ke advice ta ke pure ke bare. Ka e la mo ta ke tu ke han te la wang. Ko do wa ke le o si ni we ko fo mo we ke ngo e foto no fono. Ne fo bo ke ngo e foto fono. Mo atu ke wa ke le ne fo ngo ai ke ma nei ke ku pa le ni New England. Behe ku palang ni vrang ai tun von der to ha. All land is vested the Crown. Ka koe hai ta vehang krekeri bawaki ni register bawaki ni ke formoanga tohi ne vrahingo ai Crown land register. Do wa krekeri he for to fon. Ke he mai be to wa ke ne vrahingo ai ku New England. Ne vested ke for to fono. Kai bau ngai tunu hia halo tulu tau tangata ke halo tulu tau fundu. Ora. Go. Another time. Okay. Fa hora ki mua talia he fadon fono ke fa hora ki mua e fitu fra ila taha he lirif ko ke tau fono he tau khau. To live go. I'll start again. Start again. That the government gives the same monetary assistance in prize money to local crafts as to the growers and women on our Constitution show day. Thank you. Local craft as in village show days. Panahatan kai ke omoi he ke puli mai lof te glau. Tuko atu ke lilif ko. I'm putting this motion in because the last Constitution show day, the growers and the women got $1,000 from the government, but the craft people, for their craft work, only got $300. And I believe that the craft work is on the same level as the growers and the women's work, which is handicraft, etc., because there's been so much effort put into that work. And it is part of our culture. And those articles, whether it's canoe, sika or bowls or whatever, are very important for keeping the culture going. So I'd like to make sure that those three areas are recognised and that they're given the same monetary value in prize monies for the use on that Constitution show day at Paliasa. Thank you very much. Afangi he mga hanai ki he tamanat fuaki se whana ki pule. E ki pule mai aluf te galau. Awe mga whakatun whana. O moia tō ki he kupuranga ne he nilifu e ke pule mai nenofi aluf tong. Ka eke ke ono atu ke he aho whakatata he mutu he tau nei. Ha koe longa he toko loa, he tau rangata he mutu me ta hake ai ki paliasi ke lata moe
mea whakatata. Mai longa lahi e tau tōru whakamua, koe aha mai tau tangata ngā hua whanua. Ke whakakisekise halau tōru e tau hua whanua, ne kua tamai ai, mai nawanawa atu ki ai, mai whakamunuina, ha kua mahu e motu hei mahau. Kai lafi atu ki ai mo ia, tau mamatua whiwhiri, tau ngā hua 5, tau ngā hua kehe halau tūru le whamahani ke tau usipa waki, ke ta hake he tau aho whakatapi hia. Mga honei, ko la lafi whaki toa e wharua mata kau whuki, tau tangata talatalai patukau. Si ono he tuwhaanga he tupe ke lata mo lau tūru, se moe ma whakatun whon. Ai lau kouka e mena ke moa he tangata he ahuia, ha whakatata. La fia tu whoki ki ai hako wina he whakatu whono, whahi whakamotu, e tau matakau kori mai he wharua motu, ke kori ai he ahuia. Si nā kai whai whakatau tonu whoki. Si koe hākua manatu mai purenga atu, puke ohe atu ma premia, mai whakatonu whono. Ke tuku kehe whakamitaki taha tupe, ke lata me tau ngahua ia he tau rangata he motu hara tūru. Tuku whakamitaki, ke inga siani e alau tōru e tau whahi, ne toko whiha, toko 5, puke toko 4, puke toko 1, mai fuafua e tau tupe ke fuaki ke langamatai, ke whakatau tonu, ai koe tutungi, whakatau tonu a ke halau tōru a tau malolo. Ke whia ke ririu mai he tahaka, he tau ka hau, me taha tau. Pihia hākua ki sia ke he āwhakatata he tau nei. Koe longa hāia he tau koloa he tau ngata he motu. Koe ola sia hāia mai mahu. Whaka mena haia ka hāne o ki sia ki ai, kua nāka i hanga mitaki tau whakatau tunu. Si mai ke muia he tau ngata he motu he tau tōru ke Lihia sia me nāka ririu mai ka eke kua liwa tau tōru ke manako e tau si ta haho. Hako e aho he motu katoa e aho ni ma, e aho ia ma whakatunu whono. Si tunga ni ia he hako a whakakisia, koe furu ana haia, he aho whakatata he tau nei. Mua atu he tau koloa, tau tangata, tau matakau kori ke he kehe neo, o hake ki pari asi me whakatata halo tūra fia, ke he aho pure motu, o he aho fusi masini, o ke aho whakatata he motu hata tūru. Nā langataha ni ia, ka eke ke manamanatu atu ke he wharua motu tata mai, tunga e motu a Samoa, tuku ke he la tūra tupe ke nata me aho pena. To tongi e to matakau kori. Ai koe pehe koe to tongi ke he tosi e tau tupe. Ka koe whakatau tonu i alau tōru, hako tau use anga ni sino halau tōru, tau mangaho ne fuaki ke hua alau tōru ke hako tau kori. Hako mnawina ha he whahinga hua, ha tau tōru, community affairs, ke o mai alau tōru ke kori. Koe taha ni e meno ke nā kai whai matakau kori ani wei. Ka ko lau tōru to tangata ne no nofu mai ke he motu ha tau tōru, koe whakau e ha ia, ke halau tōru tau whakauka. Si pia e hako kisi anga. Ka hako ke te waho pihia, tuku ke he whahinga hua whanua a whakatau tonu, whakalau ka uka ai pihe, ke tahane tamaseo, ke ue tamaseo, hako tau ngā hua uka halau tonu. Si pihia fōki he tau mamatua whiwhini. Lafi atu he tau whiawhia, sino ke he tau, kori he tau motu ke he hatau tonu. Tuku te kitahe e tama whangatuhi, tuku e tama sene. Tola whilafi ki lunga he whawani. Ne ono moia e tama wala tupe ke lahi ki lunga. Nei ane o moia tua he pureanga ia he ririfu ia ne nofu ia lofitonga. Hako tisia iau, kua mahui ka lahi ke tau se pihia. Ka eke kua raka e tau se tau tolu he tau nei. Ono atu he tau i mua. Ke tuku kehe ni e patanga tupe. Ke lata mai aho whakatata he motu
Ha tau tūru haka